Siyak ti bunso. Di eldest me kat architect. Di maikadwa kat mechanical engineer. Di sarunwak na only girl kat kapaspasana ti bar exam na idi. Siyak ma third year kon ti isi ikuma. Han ko i-deny nga dati kaya de parents ko. Ito da amin nga dawatak. Kunapay garudamanong ko nga spoiled brat ak kaputa siyak. Ti bunso kan siyak ti agas eskwela. Napapak kat nagrugida ti farming. Di eldest kan second child tinakapadas ti riga ti farming hanggang tinmamada ka iti cabbage tapos nagsasarunuan ti swerte da. Nung uray no kasta, pinadakal na kami nga managpakumbaba, relihiyoso kan managtulong. Di makal kami garod nga kasla normal lang ti biyag na uray no makuna nga daan. No disiplina, istrikto ni papak. Kabutong mi amin nga agkakabsat, uray no pamilyadon, damanong ko katrespetuan dalad ta isuna. Siyak lang tikas la medyo unay isuna, nagselos damanong ko. Paborito da kagamin, or spoiled kagamin, kunada kinyak. Isang nga madlaw ko, kat ada tigura da kinyak. Nimanong ko lang ti close ko, isul na kanimamak tinasdek kinyak. Nagrugi nga nagka-problema kami, idi nasurok ti bisyo. Adda ti classmate ko nga Tagalog idi. Ag inumak matan idi, nung idi iso na tinakadwak kat naging bisyo matan. Hanggang nasurok ti shabu kan marihuana. Anak pa yun ag klase idin, or kanay naklate nga red na red ti matak. Ti allowance ko nga ito di mama, kat mapanon ti shabu. Hana kon nga agaw awid iji boarding house mi nga agkakasinsin. Ada ti GF ko idi, ni Chena. Perfect girl para kanyak tanapintas, naanos, manakaawat kan shy type. Uray no kurang akpay ti panunot idi kat isunan ti kayat ko nga maging partner ko for life ko ma. Going strong kami mat idi, nga may dinadlaw na nga damadi nga bisyok kat binagandak piman nga dagos. Naman ko iso na pinati, mas importante di addiction ko, ti maiparit nga agas. Nawana na kantitan kinyana, han ko pa'y piman matawagan nun. Nung uray no kasta, awan mangag ko, nga reklamo kinyana. Tawagak lang iso na no pirmi nga nabarbarto kakun. Kat umay dak piman sunduan, kat iawid dak di boarding house ko. Hanggang nag-drop ako ti subjects ko, namhan amo da insan ko, nga ka-boarding ko. Ti amo da kat ag klas-klase akladta. Natangkan ladta ti ulok, intultuloy ko ladta ti drugs. Di pang tuition ko kuma, iso pagat-gatang mi, tirtiraan mi nga shabu, marihuana. Naminsan, naibusan kami ti kwarta. Tinawagak ni mama kat imbagak nga ada educational trip mi Manila. Nagpawit da ti 10K nga in peso mi nga napan Manila, tap na agbuya lang ti sine, ijay tapos agawid kami manan. Tapos idi na ibos manan, pinano mi nga serkan ti may nga balay tap na agtako kami. Tila ko mi tap na damanin pang shabu. Tidakas narain di akin balay kat natiliwan ti barkadak. Tinmarayak ngam kinamat dak ti kaarubadak. Idisang patandak ni mama di baludan kat nababetak ti lips ko, kan black eyed ti may sa matak. Agsangsangit isuna, amok nga taptapalan na lang ti ungat na. Madamdama si Mang Patimanong nga napanggayam nagdamag di school. Inareglo da di kasok, kat ididda kaming di boarding house. Pinagbugdak ni manong ko, habang sangit-sangit ni mama. Naamon da gayamon nga na-drop aminin nga subjects ko di last sempay. Nangag ko nga paumayin ka ni papa. Amo kung ti mangyari. Iso nga ginawat ko di jacket ko, with hood tapos tinmarayang nga rimwar. Nagtaksiak nga nagpapagyo kat tinawagak ni China. Nagkita kami di Burnham. Nagsangsangit iso na idi nakita natin tsurak. Anya tinangyari kinyam? Hanmatan nga sika jam amok nga inayat ko. Love ko sika, amo ti Diyos data. Uray no ado tinagkurangam kat hanpulos nagbalik ti feelings ko ken ka. Namin anok sika nga binagaan nga mahandak patpatsin. Nasakit daytoy para kanyak nga masapol nga agsinatan. Tap na makitam no ayan mon. Agpanunot ka. Agbalbaliw kan. Habang hanpay nga naladaw ti amin. Panunutom ti riga ti parents mo ken ka. Nalipata mon isuda. Handak nga paddanagan. Taadaak lang ditoy. Maisimpan ti biyag mo kat kasapulan dakpay lang ti biyag mo. Adaak lang nga agur-uray ken ka. I love you forever. Goodbye. Han kon pinigilan isuna idipinmana ta nakitak ti matana kat nabanot pimanan. Naumati kinatatarantadok nga tao. Han ko mapbasol isuna ta agpay sa amin dyan bagana. Nabati ak ijay niyan nakatunganga.
Nagtudo tinapigsa, ang tutugaw ko latay chay. Han ko amo ti papanak. Nugawi dak siguro patayin dak ti bugbog ni papa kan manong ko. Awanan ti kwartak. Last year pinagtaksik na 100 pesos. Nagpagpagnaak ijay lake na nabasbas sa amin nga badok. Sumipnot mat idin. Naiptatak iti panunot ko dyan baga ni China. Han ko napansin nga agtad-tad tilwak. Agsangsangit ak gayaman. Tatawagak iso na nga mahaanan agring dyan number na. 10:30 PM idi tinawagak ni manang ko. Nagpasundo akan nila kay na katinawin dak pelang ijay palayta. Agsangit mat lang iso na nga makaungat idi nakita dak. Inarakop dak nga sipsipatan na tilikod ko hanggang nagsinangit kami nga duwa. Ano tin bagbagana nga may salang ti sungbat ko. Sorry manang. The next day nakawid kami dya ili. Ada amin damanong ko. Idi sumangpat ni papa binugbok dat manan. Hintalidak ijirwar ti balay kat pinangpang ordak ti kayo. Awan maaramidan da mamakan manang ta permiti ungat na. Nagtudo ti napigsa. Agmis dya darak kandanom ti tudong agi ayos ijeropak. May salangmat ti ada panunot ko. No ti sukat ti kinalanggong ko kat ti biyag kon awan mabalin ko. Sakbay niya na awan anak ti puot na kitakpay ni mama nga nag-faint nga inalalay ni manang. Kunak na mataya kon that time. 1 week ko dya hospital. Haandak pulos binisita ni papa. Idirimuarak, kinasaudak nga nabos ni papa. Pinagpilidak no agtuloyak ang eskwela. Hinoag garden act tap na mariknak mat kano tiriga ti biyag. Tapnohan lang nga gastos ti amok. Hanaim padlaw nga amok nga nasdaaw isuna. Idi pinilik nga agpasuplay kinyana ti garden. Agsubliak ijay da mga balay mi tawan mat lang tao ijay. Nalawa jay garden mi jay nga sakto nga bakan ti that time. Iso ti pinilik diay ta punishment ko mat lang ti bagik. Tap na ipakita kinyada nagbabawi ak ti mading inararamid ko. Deep inside, madanaganak tapulos awan padas ko ti garden. Kat katawaan dak lang damanong ko. Kitak man no agbayag kay jay garden. Baka 1 week mo pelang agawid kang agsangsangit kon kunada. Pero giyak garden farming career ko kinabigatan na mismo. I-provide amin ni papa ti mausar kan makan. Inbaon na jay may sa tao da nga iso ti akadwak ijay nga area. Iso ti mangisuro amin kanyak. Nagrigat gayam piman. Sa pinukumaro jay riknak nga biro kok jay shabdo ti rabii. Tikastak punok jay may sa drum ti danom tapos agpiso kakot na lamin ano sa klata. No aldaw diretso nga trabaho. Kas lag give up akon nga may salang ti panlaban ko. Ni Chena, masapol ipakita kanya na nga nagbaliw akon. Nakayak iso na nga biyagan ti sarilik nga kayod. Iso na ti inspirasyon ko. Love na love ko iso na kat someday na malpas ko dahi nga test kat subiyak iso na. Naglabas ti aldaw kan bulan, dandani kami nag-apit idin. Nung inmay tinapigsa nga bagyo. Ato tinadadaal kat idiag-apit kami, palikpuhunan lang. Sayang ti bannog ti 3 months. Anya ag-eskwela kan? Narik naman siguro ti rigat ko na ni papa. Pangasim papa, ikandak pa iti may nga chance. Intuloy ko man in another crop. Same result. Then nagpa-share ni insan ko na minsan. Istoryana nga nakita na kano ni China nga dakadwa na nga gay. Kat sweet da kano. Ayun, kaslakayat ko nga give up. Awan mo't gayam ganas na nagpurpursigiak. Napanak ka ni mama kat iso na tinangibag-ak iti sakit tinakam ko. Tinawagan dak man ni manang ko. Kat nang-share mat ti encouraging words. May sati ko nada. Agkararag ka kanya apo Diyos. Handa ikan, tites na amo nangahan mo kaya. Nadagsan riknak, maminbalak ti sarilik na talaga siguro nga da kami, nga da kami ti agkagasatan. In-give up ko ni Chena. Namhanak na give up ti farming. Intuloy ko lagta na garden. Inpapatik amin nga diskarte. Puyat kan bannog kat inbuhos kon. Idag-apit kami ti patatas, na tsambaan ti presyo. Manipod idin kat nagsasarano ti swerte. Di duwa nga taok idi naging innamdan. Nakaiwarak matan ti sarilik nga truck. Sarilik matan amin nga gastos. Awan pulos nangag ko kan ni papa nga sao. Nagtatal na lang isuna. Nung nag-istorya da iji kumpare na. Damanong kong arkitek kan ni engineer. Kan attorney ti sang kabagana. Anya nga piman kat farmer aklang. Limabas ti panawan. 8 years after dyan nangyari nga addiction ko.
Makunak mo to ni stable ak an uray farmer ak lang. Nalpas jay balay. Ada sarilik mo to nga service. Ngam honestly, ang kapay lang nalipatan ni China. Sayang no nauray na ko ma. Ngam uray na kasta, very thankful ak kinyana. Ta iso na tirason no apay nga na ring ak jay bangungot ko idi. Iso na tinagiturong tikilo-kilo nga panagbiag ko idi. Ato ti girls, yan retreto da mama kan manang ko idi. Umaangkog amo. Kasla na awan ti interes ko nga mga sawa idi napuka ko ni China. Kunak idin baka agbakalatan or adapt ak na lang ti lalaki nga baby. One day nag-invite ni insan ko ti kasar na iti Pampanga. Kinait ko mat, tas agpaminsan kat agpasya kayo mat, han nga kanahin nga trabaho. Garden wedding tin kastada. Siyak mat ng kakasual atay ak lang. Madama ti ceremony kat nakadakdar kami di likod. Madamdama adat tinang pitik tilapayag ko di likod. Tapos bigla nga nagsubli ti panunot ko da kami pa'y kani China. Masanob kita kami kat umuna ak sa mga meeting place. Pitikan na tilapayag ko tapos agkatawa na talyawak. Pinmaspas ti pulsok. Mabutungak namang talyo baka isuna. Nung nalagip ko baka jay may sa insan ko. Nakabsat jay nagkasarta na angamot lang kinyak. Ininahid ko nga tinalyaw. Haanak mamati dyan nakita. Inclose ko pa iti matak tapos inlukat ko manan ta sigurado ak nagpaiso. Ni China, my one and only love China. Nakaisam na magtatal na. Siyakmat na tulala. Din biniro ko no sino kadwana. Nilakay na or BF na no may sana. Hanmi pagan ano ti lubong idagsasaw kami di table na sirok ti kayo. Mga kita tao. Katda kami agis istorya kami pa lang. Kasan na ti mother side kayang jay krum. Kat kasanungay. Taga ano mat nilakay mo. Kunak. Ibinggit mat lang sungbat na. Nagsakit tirik na. Expected ko nga hanpay nga nag-asawa. Ay wow, congrats! Hindi damagan na taga naumati spouse ko. Hana ko nga naglastob. Gapo itiili ko siguro kinyana. Iso nga naibagak nga iso na pailang ti karga ti pusok. Kan nag-thank you ak kinyana ta iso na ti rason. Lopay nga adaak iti saat ko tata. Nga iso na ti naging inspirasyon ko. Tap na makabangon ak iti na ito blakak idi. Nyamnyakay nga rod. Talaga siguro nga han nga na kami ti nakatadhana nga kunada. Inanga ko pa isuna nga orayak na lang nga mabalo isuna. Ngam imbes nga agkatawa, nagtagtag tilwa iti matana. Ngam sakbay nga ag sa umanan, imaineban si kakadwana, kat pinunasan nga dagos matana, tapos inala na tinumber ko kat pinanawan dak. Nagahawid kami nga han nga nagpakpakita isuna kinyak. Inmuna sa kano nga nagawid ko na ni insan na. Baka pinauwi na agad ng asawa niya, kunak ma-joke ko. Nung nakiktutak, edi ko na jay kurong mainsan na, nga awan pa'y asawa na. So lastog na gawad jay ko na nga taga-benggit matlang ti asawa na. Minsan ko nakakwentuhan yun tungkol sa pag-ibig kasi nga, siya na lang ang di pa nag-aasawa sa kanilang magkakapitid. Pero sabi nilang niya, iisa lang ang lalaking minahal ko. Pinakawalan ko siya, pero alam ko babalik din siya sa tamang panahon, magkikita din kami. Makasangit ak edi nga nangag ko. Bilib na bilib ak edi nga babae, sobrang agad piman. Man-mano ti kasijay. After 1 month, nagkasal kami. Han ko nga pinalagpas pa'y. Han nga amin nga treasure, kat na ikarga ti baol, nga naikaot iti daga. Ni China ti real treasure para kanya. Hindi kasarmi, han ko ekspektaran nga agsaon ni papak. Yung idiyawat da jay Mikey niya na, nakitak jay ima na nga agtirgar. Sakbay nga agsao kat nagsangitan. Han na napigilan ti kim-kim-kiman tirik nana. Amok nga han mo nga patsinday ti anak ko. Kaamok ka na yun na manong mo tibo kang bibig ko. Ta professionals dan. Hindi nagsarili ka nga nagkaradin. Nasakit mo tirik na makitaan kang agrigirigat iji garden. Anahin ko tiksan jay boy tayo nga kadwam. Na makita na nga mo kaya kat i-message dak taapan kan sunduan. Hanak makaturog tirabi ita makontkonsensya ak. Han ka nga apan binisita pulos idin hospital ka idi pinangpang urkusi ka. Tahan ko kaya kitaan ti rupam. I'm so sorry anak ko. Sakbay nga maladaw ti amin, kahit kung ibagakin ka, itisango ti amin nga tao. I'm so proud of you son, and I love you. 2 months after wedding me, napo kami ni Papa ti prostate cancer. Siya gayam ni Vincent. ECE undergraduate, farmer's son, and proud farmer.